ole tun tum kan video achuanin Yono SBI mga poisa olsam taka inthon the idan kan chindona tuntuma hianin an kan vathon du na te account number mang kher lawin I olsam taka inthon the dan kan chindona amasaberin kan log inanga kan log ina tuntuma hianin MMID mga inthon dan kan chindona tin MMID number engtia nei turnge engtia hria turnge ti kan chindon mo kani tahianin duchuan service request ahianin akal direct top then nilopon hela hianin ri achungarin pathuma tahianin kan kalanga service request ahian kan kalang service request ahian kan kalanga chuanin settinga kan kalleang settinga ahian kan kalleanga aya chungbera payment ti noya je nei view MMID ti ron langa tan view MMID kan kalanga kan MMID number ron lang doni kad MMID number digit sari ania hemi manghen all sam takin poisa mi inthon tir thea hei kan number kan srilanga kan share to me doni tutu mahian mi MMID number fiat kan ya chu poisa chu mi mangchen kan thon don ani masberin yano pe ya kan kalanga quick transfer hen kan kalang quick transfer chuanin hei you can also pay using beneficiary mobile number MMID require in tia tahianin kan kaldon ni tahian kan kalanga tatanghian poisa kan thon chindon ni tahianin ning chu dule tian kan chunga mon ming chu that MMID number chente MMID number ka kan chulu to me donin MMID number kan chulu ta an mobile number kan chuliang chuanin tahianin amount natina check som kan thonanga kan jirna tahianin transfer to friend or family important te mase ten other da ten purpose ahian I other da remarks ahianin enge kan thon chanti zia te ve te ta anu zela engwanga thon nge tun te kan thon ti hrianan te pon athavea test kan danga test ti me next hedang chuanin tahian ani dona cheng som kan thon dona charge eng mom loma next a kan hmet leanga an OTP ron kal dona OTP kan kopia ama in chut mai lovang enter manually hmet mayang enter manually paste paste thelo khanglang tikhanin poisa chu floating takin kan vathon tina nia MMID number mangin hetianga hianin MMID number ena tambera sanga thleng athon thein ga ria kaka olsam taka mi account number kher lopon emo mi account number mi share kher lopon khatekan MMID number mangin ki poisa kan thon theap kan MMID number te pawti kan olsam takin a fiat theini di kha kan thret thar le theu don ya ole khati jong khan ni le pochela kan video te min lo like kan min lo kan channel te min lo subscribe sak turin viewer te ka som tak me me jeu ne